Koe nei te kapa pakeke o ngā Kapa Haka katoa o Tāmaki Makaurau, arā, ko te rōpū mihingare, kua whānau mai i te whakapono. Angies, tō mātou pāpa te Kīngi Matutaera Īhaka, māna mātou i haka tū. Mutu mai tana whakawhitinga mai pōneke. Ko John Tapene o te aupauri, te pauako matua o tēnei kapa e kōrero ana mo tōna rangatira a tā Kīngi Matutaera Īhaka, me tōna hononga ki te iwi o Tainui. Te rohe ka tū te matatini a te rātau. Nā te puia ia tapa tana ingo, te haputano o tana māma i te kaua te puia koe kohi i pūte ana mo tūranga wai. Well, even though we go under the name of Auckland Anglican Māori Club, over the years we've had many people coming in to join us, so it's all of these things, whakawhanaungatanga, mihingaretanga. Ka tīmata te rōpū i ngā tau o no te kau, kua hoki mai ngā kaihaka o mua ki te awhi i te hāhi, ki te hāpai i te kapa, o tirā ki te tautoko i te rohe nei. Mai tērā tau 1967 ki tēnei tau, 2026, kei te haere tonu tēnei kapa. Nō reira, me mihi awau kia tā kingi me tōna whānau, tai noa ki John Tapene tā mātou kai hautu me ki i tēnei wai. Aha ko wai koe, no hea koe, hara mai rā. Kia mau mātou ki ngā rangi, ngā kupu, tito nge tō mātou pāma, ko tūtei. Au, wona waia te katoa, wea te tia mātou. Ko te kapa o ngā Angies nei, tētehi o ngā kapa rua te kaumātoru. Nā reira, e āhei te rohe o Tāmaki ki te tuku ngā kapa e rima ki hopu hopu a te rātau, ki te whakakanohi i a rātau. Maioha Panapa, Aukaha.